Hoş geldiniz İyi Çoban kanalına. Bu akşam sizinle ben İlya Karaseni. Efirdeyiz biz Instagram'da, Facebook'ta hem YouTube'da. Bu akşam biz laf edeceğiz bir meraklı tema için. Zaman teması için laf edeceğiz. Zaman, vakit, time, türlü ona derler. Ama ne de desen vakit gelir, vakit gider. Добрый вечер, дорогие друзья. Я Илья Карасени. Сегодня с вами в онлайн-эфире из Камрата, Гагаузия, Молдова. И тема сегодняшней беседы с вами — это время. Время летит, время приходит и уходит. Время дано нам на время. Vakit bize verili sadece bir kısa vakıda. Benim dadım bey nerede söyleme yani gelecek bir vakit açan vakit olmayacak. Ben küçükken anlamardım. Sonra başladım anlamaya. Мой дедушка говорил, наступит время, когда времени не будет. Я в детстве не понимал, но затем подрос и понял. Он говорил о вечности. О времени после смерти, когда времени уже не будет, будет вечность. Açan benim dadım söylerdi deveçlik için, ölümden sonra vakit için açan olacak deveçlik da vakit olmayacak. Ну вообще, Бог является тем, кто придумал время, запустил время. И Он же будет тем, кто однажды остановит время. Hoca Nasreddin gitmiş padişaha da söylemiş. Padişah, bende var bir ihtiyar eşek. Ben o eşeğe varınca üreteyim laf etme. Padişah demiş, bak senin ağzından laf çıktı. Üretmersen onu laf etme, kafanı kestireceğim. Sultan o zaman Nasreddin demiş, padişah hiç düşünme bunu, ben laf verdim, ben onu üreteceğim. Ama bu eşek oya ürenir, zor üretme onu. O işi bana lan olacak 40 yıl üretme bu işe. Hem de bir çuval altın. Zere çok vakit, hem çok para, hem üreticiler, hem kağıtlar lan olacak eşeğe üretme değil. Sultan demiş isla, verin ona bir çuval altın, gitsin ama 40 yıldan sonra bak. Yürüdersin işe. Nasreddin gelmiş eve, karşı sorarmış bu altınlar nereden, o der te sultan bana verdi. Bu altınları ben üredersem yaşa laf etme, 40 yıldan sonra ben üredeyim diye yaşa laf etme. Karısı demiş sen ne yaparsın, sultan öldürecek seni, varınca mı yaşa üretme laf etme. O zaman Nasreddin demiş hiç korkma karı, 40 yılın içinde ya ben öleceğim, ya sultan ölecek, ya da eşek ölecek. Ama altınlar bizde artık. Nasreddin bilermiş. Doğru kullanma vakıdı. Есть такая интересная смешная история из тюркских народных сказок и фольклора о Насреддине, о Ходже Насреддине, о том, как Насреддин пришел к султану и говорит, султан, я научу моего старого осла разговаривать. Султан сказал, ну ты со мной шутки не шути, если не научишь его разговаривать, то голову тебе отрежу. Мудрый Ходжа Насреддин сказал, не волнуйся, султан, я его научу. Но 40 лет уйдет на это обучение. Потому что ослов трудно учить, они глупые. И султан сказал, хорошо. А затем Насреддин добавил, но еще мне нужен будет мешок с золотом, чтобы покупать учебники, и я буду только этим заниматься, мне же нужно жить как-то. Султан дал ему мешок золота.
Настрадин ушел, вернулся к себе домой. Жена говорит ему: откуда у тебя мешок золота? Он отвечает: мне султан дал мешок с золотом, чтобы я научил осла за 40 лет разговаривать. Если не научу, то султан отрежет мне голову. Жена закричала, заплакала: ты что делаешь? Тебя же убьют. На что мудрый Ходжа Настрадин ответил: не бойся, женщина, за 40 лет или султан умрет, или я, или осел. Вот такая история о том, как мудрый Ходжа Настрадин знал, как верно распоряжаться временем. Один молодой человек закончил университет и подошел к своему дедушке, чтобы рассказать об этом и похвастаться. Дедушка у него спросил: хорошо, сынок, молодец, а что потом? Этот молодой человек сказал: а потом я найду работу и буду много зарабатывать. Дедушка спросил: а что потом? Парень ответил: а потом я встречу красивую девушку и женюсь на ней. Дед спросил: а потом? Парень сказал: ну, потом у нас будут дети, и мы будем их воспитывать, расти. Дед спросил: хорошо, а потом? А потом мы состаримся, и дети будут о нас заботиться, мы будем заботиться о внуках. Дедушка послушал внимательно своего внука и сказал: а потом? А потом, сказал парень, я умру. Дедушка внимательно посмотрел на него и сказал: а потом? Дело в том, что после смерти жизнь не заканчивается. Naстоящая жизнь только начинается после смерти. Bir genç çocuk bitirdiğin an üniversitede yaklaşmış kendi. Dadusuna da demiş ona: Dadu ben bitirdim üniversitede, sevin benimle. Dadusu demiş: peki Slavo. Çocuğum sonra ne? Çocuk demiş: sonra ben işleyeceğim, kazanacağım çok para. Dadusu sormuş: İslahi sonra ne? Sonra demiş o: ben evleneceğim, buluşacağım bir güzel kızla da evleneceğim, bizde olacak bir şeyimiz. Dadusu dedi: İslahi sonra ne? Çocuk demiş: sonra biz büyüteceğiz uşakları, sevineceğiz onlara. Dadusu demiş: sonra ne? Çocuk demiş: sonra biz ihtiyarlayacağız. Sonra ne? Çocuk demiş: sonra ben öleceğim. Dadusu bakmış ona da demiş: sonra ne? Dadusu istemiş gösterme bu genç çocuğa, hani ölümden yaşamak bitmiyor. Ölümden sonra yaşamak sadece başlar. Diveç yaşamak. Ya göklerde İsus Hristos'la, ya da cehennemde şeytanla, ateş içinde. Bu işleri söyler Biblia. Allah'ın lafı. Allah halizden yaratmadı insanları, onlar gülsünler değil. Allah yaratmadı insanları, onlar zevklensinler. O yarattı Adam'ı hem Eva'yı Edem başyasında. Onlar yaşasınlar hiç ölmeden. Diveç. Hepsi isterdi ama onlar seslemediler Allah'ı. Günah yaptılar. Da günah girdi bu dünya içine. Da bozdu hepsini. Da o zamandan beri insanlar da başladılar ölmez yere. Allah söyledi Adam'a hem Eva'ya: hepsi fidanlardan yiyin, bu fidandan sadece yemeyin. Ondan alarsaydınız öleceğiniz. Adamla Eva seslemediler, öyle de oldu. Ölmeye başladılar. Библияда yazılı: дорожите временем, потому что dni lukavы. Paya koyun ya da koruyun vakti zere. Bugünler dolu yalanla. Yalan dünyada, yalan zamanlarda yaşayırız. Niçin? Böyle yazılı Biblia'da. Koruyun vakti zere, bu dünya
Zeri bu günler dolu yalanla. Niçin? Zeri yalan işler çalarlar bizim vakitimizi. Gençler saatlerce TikTok, Instagram ve başka yerlerde çıkamırlar oradan. Zeri yapışırlar orayı. Çalır vakit onlardan. Ta büyük yaşta insanlar filmler, seriallar, boş boş laflar hepsi çalır vakıda. Ama vakit gider, dilinçlik yaklaşır, ölüm momenti yaklaşır. Da zaman gelecek de bitecek zamanımız bu yerde. В Библии, в Псалме 89 есть интересная фраза. Это слова Моисея. И он говорит, что дней же лет человеческих 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И большая пора из них труд и болезнь. Öyle de var. Yaşarız 70 yıl, 80 yıl. Da ta çoğu bu vakitten iş hem hastalık. Hastalık o ihtiyarlık için bana kalsa. İşsiz bir yaşayamayacak. Lan kazansın para. Daha çok bakarsın statistikaya, ta çok vakit yaşamımızdan gider işe. Окажем size кысадан статистикой. Дорогие друзья, в Библии написано, что в Псалме 89 слова Моисея: «Дней же лет наших 70 лет, а при большем крепости 80 лет. И большая пора из них труд и болезнь». Действительно, мы живем 70-80 лет, и большую часть нашей жизни мы или работаем, или болеем. Ну, болезнь, мне кажется, речь идет о старости. То есть, когда человек уже не сильно продуктивен. И также о детстве. Когда дети много болеют и также не очень-то продуктивны сознательно. На что же наша жизнь уходит, друзья? На что же мы тратим наше бесценное время? Эти минутки, секунды, часы, дни, месяцы. На что? Знаете, что на сон человек тратит примерно 21 год своей жизни. 21 yıl yaşamımızda biz uyuyoruz. Вот из 60-70 лет нашей жизни мы треть времени просто спим. 7 лет от общего времени у человека уходит в среднем на просмотр фильмов и сериалов. İnsanlar 7 yıl yaşamasında seyrederler film hem serial. Yola, işe hem geri adam harcar 2,5 yıl yaşamasından. 5 yıl biz yeriz. Sabah, öğlen hem akşam yemeğisine. Ne vakit bizde kalır? Faydalı geçirme. Az. Pek az. Biz yetiştiririz ime, uyuma, laf etme, film seyretme, internette çok iş bakma. Ama var mı bizde vakit canımıza değil? Biz bularız vakit işlemeye, emime, doyurmaya değil güydemizi. Güydeyi. Ama doyururuz mu biz canımızı? Neyle biz doyururuz fikrimizi? Bu hem önemli soru. Var mı bizde vakit? Açan biz doyururuz canımıza, olsa yok mu bizde vakit? İnsan yokunca yaşasın imeden güyde ölecek birkaç günden sonra. Ama insanlar kim doyurmayırlar canını, onların canı öler. Neyle biz doyururuz bizim fikrimizi hem canımızı? Yalanlarla, propagandayla, boş boş laflarla, o sayıda derin işlerler. Allah'ın lafından.
Чем мы наполняем нашу душу и наше сердце? Истиной или ложью? Библия говорит, что самое лучшее питание для человеческой души и разума — это Слово Божье, сама Библия. Библия, она даже названа красивой фразой: чистое словесное молоко. Ну, как детям, да? Молоко нужно, чтобы расти. Var iki türlü insan bu dünyada. Bana kalsa. Var insanlar hani benzerler Şveysarya insanlarına. Hepsini yaparlar disiplinaya göre. Vakıda göre. Hem var insanlar kim yaşarlar nice Afrika halkları kimde hiç vakit de yok, teknoloji yok. Da onlar yok nereye atlasın. Onlar böyle bol vakit oya geçer. Da biz kimiz? Neredeyiz biz? Biz düşüneriz mi önce biz vakti harcayız, o düşünmeyiz mi? Pek de sert olma kendine hem vakıda bundan da varca olsun stresler hem zorluklar. Ama yönem vermeme bu işe, bu da büyük problem. Yaşamak uçacak, geçecek faydasız. Sevgili dostlar, siz beğendiyseniz bizim online efirimizi yazılın İçoban kanalına, Instagram'da, Facebook'ta hem YouTube'da. Yazın komentarlarınızı. Nice koruma vakıdı. Nice koruma vakıdı. Şimdi var yazarsınız. Ben okuyacağım да кысадан зина лайф edeceğim. Дорогие друзья, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Как же беречь время? Как же ценить и дорожить временем? А мы пока посмотрим, какие у нас были комментарии. Vakıdı nasıl harcamamız lazım? Te bunu bir şimdi laf ederiz. Да. Как же экономить время? Как же верно распоряжаться временем? Можете ли вы дать практические советы? Nice doğru vakıdı kullanmalısınız. Var mı? Nasihat verirsiniz bize. Bugün az komentari yazarlar. Sevgili dostlar, sağ olun kim seyrederdi bizim efirimizi. Kalın